Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas na Buboj potoku da vidimo dokle su došli radovi na novoj petlji. Mislim, nisam samo zbog toga došao ovdje. Zadnji put kad sam prolazio video sam da je krenulo premošćavanje ovog zadnjeg dela nadvožnjaka. Sad ćemo da vidimo dokle je to stiglo. Malo je neka magla u određenim delovima Beograda i ovdje već ne toliko, ali malo se podiglo. Sada vidimo, aha, evo ga tamo jedna sekcija se praktično sada gradi. Samo da vidim kakav je režim saobraćaja, koja traka sad, šta. Dobro, pa dobro, da, gradi se ta sekcija za ulazak u brdo, ajde da tako kažem. Ovamo desno vidimo je napravljena cijela pristupna rampa.
Dobro, dragi prijatelji, toliko za sada. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovo.